najua tutakuwa na amani na biashara itakuwa mzuri. Kenya kwehariria gukungwira mwaka mweru guku munene wa borithi Joseph Boynet akiranira ugitiri wa kuigana. Mutumia umwe kuma kaunti ya Nakuru gutungata ciana cia ndigwa ona thengi yake gukorwo agumirwo ni murimu wa kansa. Kenya kuonania kwaga kuiganira kumana na mirutire ya wira ya bunge mwaka wa 2018. Angikorwo ndi mururiri mundu thoi Gikuyu taguciara kuhikia muiretu wina mwana wokwo nake agire agaruru atuika wa muciucio. Nanyitanira na mwandiki witu Maina Kihumo gutwara ikinya gwa ikinya mundu-ini megie gutinia kiande.